운율은 말이나 글에서 느껴지는 재미있는 소리의 장난이라고 생각하면 돼. 우리가 노래 부를 때 랄랄라 랄랄라 이렇게 같은 소리를 반복하거나 끝나는 말이 비슷하게 반복되는 것을 운율이야. 말이나 글에 착착 붙는 느낌, 귀에 쏙쏙 들어오는 느낌을 주는 소리의 꾸밈이라고 할 수 있어. 운율은 글을 읽을 때나 들을 때 귀에 쏙쏙 들어오게 하고 더 재미있고 신나게 만들어줘. 꼭 박자에 맞춰 춤을 추는 것처럼 말이야. 동시나 노래에 운율이 있으면 외우기도 쉽고 듣는 사람 마음도 즐거워진단다. 쉽게 말해 운율은 글이나 말에 리듬을 넣어주는 마법 같은 거라고 생각하면 돼. Бас яриа бичгэд мэдрэгдэхүй завяаны огсоом юм. Саслал гэх мэт ижил аваа давагдах, дуунд ижил үсээ өгсгөлүүд давагдах үед шүсэг хэрэглэдэг. Энэ яриа зохиосыг илүү сонирхосай сонсоход ухай болгодог дууны чимэглэл гэж хэлж болно. Энэ миксийг унших, сонсох үед ойлгоход хялбар, илүү хөгжсэй, сэтгэл хөдлөхөн болгодог. Энэ нь яг л хэмнэлээр бүжиглэхээ адил юм. Шүсэг, дуу хоёр хоорондоо уялдаа холбоо байвал цээжлэхэд амар, сонсогч бас баярлдаг. Энгийнээр хэлбэл шүлэг нь бичих, ярихад хэмнэл нэмдэг ид шидэ адил юм.